春元輝，你含煙出壓力啊？春元輝，你含煙家出壓力係咪啊？當咪呢出嚟見啊春元輝，白啲小啲嚇，啲小啲呀，下年吞錢咧就冇喺度攰劇啲啊，幾實到幾隔一年前呢啲朋友家是一生一世啊啲冇，車家冇搬開了啊，後一年前你隔呢度越生越細啊嗬，冇搬開嗬，因為你搬開又冇女了樣嚇。佢為咗硬，所以話壓力搬佢出係啦，炒搬熱嗌罵佢啊，佢佢冚啲埋晒出去啊，出幾度咪啦，春元輝，出叫賣壓力啊，電子貨，幫大講嘢啦，哈哈笑，搬嘢講咗啲藥啲所有下。朋友家壓力搬春元輝含煙出thật thì cháu搬những ngày mà gì tao mày như含煙出嘅啦，春元輝啱唔啱？當咪你含煙出嚟嘅春元輝少啲啊？佢春元輝啲朋友家嗌炒半日嘛嘅嚇，壓力半日家出嚟嘅啊！勁啲係咪曬出壓力落去？你當咪出嚟嘅春元輝，你少啲半日講到嘢啊！所以車係了，出家舊年之前咧，出家係上下年出家做生意，未半年講盡嚟冇啊！先用嘅原因嚟啦，我去訂機會啊！而家朋友家我明年咧我冇人送嚟，我訂落機要你香港人講要痛腳啦，呢個咩就咩啦？我現在人家講嘅咧，我冇人送講嘢啦，我冇人送講盡嚟冇用啊！訂機咧出事啊！你已經講得出事啊，要痛腳自己講盡嚟，仲根本亦家錢唔係嘅，自己燒盡嚟啦。因為佢先點支燒嘢先啦。所以識牙了啲後春元輝，你識點知啊？係我同識你夾咪姜，唔知夾咪姜，係喎，真好幾回去，唔知夾咪姜。我家阿姐講係咪姜嘛？嗰度全部姜嘛，唔知夾乜嘢，今日先上去。春元輝要嚟，朋友家夾得春元輝嚟佢要寄群落嚟㗎，呢啲春元輝咧，佢每隔一含咗愛錢搬件女啊，含咗嚟齊你啊。事實我是啲話朋友，我講幾説咩講花失威喎，我是冇講花失威，嘅嚟齊你每隔一都見你搬件㗎。可能見下呀，嘅愛錢啦冇做成了啊，你又或者要咪人家講小兒病啊，呢啲咪叫小兒病，人生很難講。同埋嘅愛錢按細話呢啲啊，嘅嚟齊你是按細話了，細骨你劇啊。佢啲做埋工係啲啊，特別咧我似有幾可能係腰上隻咩平痛啊，呢啲話唔係㗎，人生一難講㗎。又熱人家熱水咧，乜計到腰啊咧，上跌又係小兒平啊咧叫到啊了，或者嘅愛錢冇做成了，嘅咪又嘅嚟齊你冇做成了，冇女了，佢隔年已經講到愛女係一串人佢跟愛女嘅人，係冇啦。如果你佢冇呢般嘢，你隔落幾你都冇心機啊呢啲啊。你都冇心機啊，所以嘅愛錢冇呢條機啊，你自己頭佢冇呢條本意落機咪唯有邏輯你，你成機先自己頭呢機唔係邏輯你明唔明啊？你似人你唔係自己頭呢來機落班咪邏輯你啦，係咪啊朋友？事實嘅春元輝呢，講到妹咧朋友家佢隔嘅嚟齊你咧，佢當咗嚟齊你係咪咧？提款機啊，提款機呢啲啊，如果人家鉗女嘢啊，阿細佢冇女啦，佢到佢鉗嘅嚟齊你嘛？佢嘅腰呢頭度冇度水啊，咧度熱跳涼跳，佢叫出份嘛，佢都冇睇換嘅。事實一嚟齊你咧，隔嘅銀橋咧，朋友家老實講啊，嘥曬啊！佢喺惡時佢佢馬家嚟齊你呢啲又點講啊？
佢講佢教佢7年嘛，攞佢青春按重要，你嚟青春唔重要啊！一戰爭係條件咩？全年會啱實冇3萬蚊一年啊！你分配你嘅青春變一男子，你嘅青春有個緊要啊！佢隔你7年佢掹萬嘢啊，女係本嘢按多啊！你調翻轉頭你就去買嘅，係啊！一而且你買開再買你上3萬蚊啊！你肯買嘅係嗌做你一全年會點卜大啦，唔冇吧？誒冇啊！佢開一部嘅喐熱一佢上通咧，佢咪打開好啊！啊上到你要後尾好粗哈，後尾要對佢好啊嚇，佢肯條打開先上嘢。你一兩買甩人來罵佢話，太過分啦朋友家，肯本來佢練到你啊，肯俾佢罵，你係咪紙幣面啊乜嘢？你轉裝係紙幣面嚟，冚呢班盡來啊個女啊，你冚一串一嚟齊你撳盡來個女，雖然呢。佢熱雜一咪搬多搬熱條2條，一種咪生啦搬熱條都係熱條係2條，隔啲全人飛都唔夠雪啊！呢啲啊，佢唔夠雪㗎熱條，佢生咧都唔夠㗎，因為佢未長係雪房啊嘛，佢係咪有？係你女教女人了，水女田女乜係要啊？呢啲啊，佢又唔會做蛇啊，全人飛緊冇做蛇。係冇啦，佢肯講咗，攞人家講咪呵，人家冇幾回事啊，樣係嘛？啊，佢講人佢對你啱學啱錫你啦，你錫好又咪用啦，係冇嘢，你本嚟佢用冇？啊，你本嚟一嚟遲你用啊？佢講啊，呢啲啊，佢講佢啱愛一嚟遲你話，講佢冇本記咧，或者認你黑人你嘅冇本記話，你講你紙幣啊，你黑人嘅冇本記跟一嚟咧。啊！你沒本嘢來咩？你錢就騙你啦，佢是騙個理財咧，你啲佢嘛那條本嘢理財咧，你不懵啊！佢有細年嘅東西，佢沒有本嘅來嘅本嘢，佢騙你啊！博你每賺一叫你本嘅啊，計你先嘛咧，一叫到啊嚇！係講你本嘢理財咧，全人飛機係黑人你根本係講你幾間講本嘅理財你間佢黑人你根本間，叫佢本嘅馬間見樣講間。啊！你含一名竟然你過嘅名啊！你本記事你過嘅名啊！我就相信你咁麼啊！你做事做咩有含律師嚟滅講你理財你名嘅根本啊！我就扮你強，你冇再講嚟。佢騙你啊！你又佢計咗理財你啊，博佢記女啊，每賺一記女本記啊！一理財你好彩啊冇人牙了。啊，本係你按多女了啊，你愛啲年好了啊，嘛生意很慢人啊！佢嗱佢唔會隔佢咧，佢就全罵佢哦，叫愛咪有愛講嘅咪有，意思愛講佢唔知買嘢佢講啊，叫佢心肝壓到爆佢講啊，叫nhau啊佢壓咧佢愛講佢咧佢講啊，差不多愛同佢樣講啊，喺講佢講嘢咧嚟齊你愛交嘢，係佢講嘢啊交你kiếm超盡嚟。一見你本記叫你咧kiếm超盡嚟，冚佢辦超盡嚟，買部都愛佢買啊！然後你本記計單咧，啊你咧撩佢嘅個部記，撩佢嘅下年kiếm超盡嚟，佢呢個強講係幾個強講啊嗱嚇！而家開咗佢講係啱碼，叫人驚碼嘅嚟齊你話。你一全人飛咧，咪多浪成兩嗌半夜看一朋友講嗌炒半夜撩佢咧，嗌看落嘅面啊變利是你看，有人用面對你講事實咧，嗌見下用咧，佢係咪個好用啊？啲朋友喺講緊你炒半夜看佢冷送咧，你啲嘅容易看落係咪講事啊？其實冇乜就冇照鏡啊！你樣嘢啦，唔知少啲嘢。一人樣面嘅看到係咪背時一啲啊？阿羅叔間意講啊，一嚟齊你看到你係咪背時一啲啊？羅叔間意講，像你樣嘢樣你盡住你本嘅調，我咪背時啊！看到啊，你嚟齊你何彩掹掹變時喎？真係遲熱咧又垃圾喎！你啲啊幾時冇成兩啊？你啲朋友家，你一串人飛時冇成兩啊？你啲又垃圾啊！前朝風嘅冇算你啲啊，看都看得出啊！看咗出啊垃圾上啊！你啲你看嘅手腳硬咳咳啊！從你都上香港喺度嘅，你嗱啲朋友，你盡到願你啊咧，你部先用筆冷咧，你盡到願你為本件摸摸啊，冇嘢，本件行摸落去咧，你好冇高係咪紅超啊？因為當咪一啲手硬咳咳啊，你有硬咳咳樣啊，硬曲曲咁樣啊，攞間咪有啊？你已經講攞間樹枝樣啊？呢啲啊？冇笨碟溫柔啊，用去陰陰嘅時喎，呢啲啊，
從已經係咧盡現呢啊咧講笑咧，朋友交為本家全然飛掉啊咧，佢一辛苦頭超超嘅小魔啦，影下打冷震，交為冷送打冷震咯。佢喺前場險人些，佢日規再講嘢，你知擺俾佢掉唔係，佢真正冇用加水嚟做嘅面啊！我見下唔係用鏡罩啊，用水罩啊，全然飛你都用加水罩一面啊！我可能一面係未利是係啊，未少呢講威，真係唔啲少呢嘢，唔啲少呢盤面皮啊，啲人講威啊！係啊，係講你按咪有按當然愛啊！咧全然飛你唔使開再咪再用一碼，又開再到一碼坐定來嚇。年紀別少，也可以再講嘅嚟前你未嘅碼嚇，也可以再用啱碼呢種。嗰陣時嘅碼本人扣住喎。佢炒半日咧，佢要講嘅話，炒半日呢炒半日呢啲嘅品講啊，加咪又加年紀嚇，年紀跟別少人歐之巴拉嘅年紀講幾舊嘅嚟前呢間。炒半日咧呢啲嘅品講啊，叫年紀要愛減曉嘅講啊。你係咪豬背面啊？佢當幾年前呢啲係加咪有加咪有咪煲了嗬，水煲下你愛夾喎，你愛拎喎，所以呢樣嘢一年前你咪後悔望眼門你搞幾千年啦。佢愛嗰陣時咧當以之而播，佢唔愛咧佢冚家佢炒半日間講加咪跟年幾間炒半日間了嘅，佢講一咪一年前你見到夾到嗌咯，佢唔要全人飛佢愛嗌咯，有講間。佢到全馬家今日有全馬間年紀話全濕間年紀啦話，個妹咧炒半日咧佢多咗啦嚇，佢講冚間年紀叫你愛你減曉佢講啊，咪啲佢當一年前你係咪係水煲你啲啊？水煲啊朋友，買晒愛咧都減冇見下去抽了啊！見嚟當咪咧年前你唔會叫嘛，唔會搬幾女嘛，一晒愛你減曉佢講啊！我可能一面未利是啊！你張人輝佢講佢啱愛嘅愛錢啊，啱愛嘅利錢你話朋友家，我滿意你愛嘅咪啊，天冇人啊！你愛嘅咪豬排我滿意啊！嘅利錢你前年咯，啲要賺冇賺啊！朋友家我滿意啊！你愛嘅咪公司啊！你識愛嘅女話，你張人輝你揾少呢年啊！佢講嘅利錢你騙嘅金錢咧話要勞工騙佢都啲萬多啊！係冇啦，你根本你講咗乜你點知啊？全人費佢要勞工佢騙你，你要勞工冇勞工啊！朋友間人到暗都冇相宜啊！你愛問先係乜嘢？你係咪點知啊？你實到你利錢你愛隔你咪隔你結婚又嚟香港啊！你肯嚟頂要嚟香港，點啊？幾時都到隔離車，你結婚又嚟香港係啦呢啲啊，所以你講你按真係可能以為小事係你張人輝，真裝小你硬冇講啊，搞到冇可能咧，啲啊冇可能一嚟車你又隔你嚟香港係啦，你又隔你結婚嚟香港，隔你嚟香港係冇可能啊，冚到咧嗌隔你講咧張人輝，從呢樣咧一嚟車你要盡現你隔你相宜又唔相同。佢都冇隔你盡現你相宜，冇嗱佢每你設計都點了啊！朋友家落識隔你講冇嘛點咯，人家問你講啲有幾慳咯，人用佢家幾好咧，冇肯撳得人嚟罵叫罵，我話啲賣人當滿而出超嘅咩係教插本月嘅咩又揾賣嘅㗎，嘅咩滿佢咪少啲冇啊？其實壓力幫佢出嚟嘅只擺面河插本月嗌賣嘅，唔知佢係咪殺出壓力喎？佢冚人家出壓力出嚟嘅，嗌炒半日嘛，佢間係冇出，佢冚人出嚟嘅，佢呢啲時候啲咩全人費？呢啲時候啲嘅咩？係冇嗱，我受到呢啲時候啲，我受到呢全人費呢啲時候啲嘢去。佢啲朋友家全人費咧，其實每日一冚嘅愛情幾多人呢啲啊？每賺一嘅愛情叫呢本嘅啊！我朋友學愛談，我朋友咧都係個離邪你嘅朋友，行喐用威咧，我唔敢講啊！朋友我先講到暗定唔敢講啊，係我講出嚟啦，吹過嘅啊！
我新聞度暗定啦，我是先苦啊，你暗定新聞度唔有講出俾人聽啊。你基本有傳言俾你聽定啦，我新聞度暗定啦，所以你萬一嚟齊你，你太過分啦。我先咁講啊，我新聞度是暗定啦，你基本有你了，我應咁講出去啊。所以你傳言俾你咧先冇良心嘅人了。你咧幾百年冇良心咩？一嗌扮嘢啊！我對你嚟齊你扮嘢啊！你咧讓人那些幾百年冇良心嘅人啊！冇良心咩？朋友家咧傳言會有幾百年啊！我新聞度暗定要幾位我唔敢講出去啊！你啲嘛？啊！以為小你冇做男正面，不如做衰人真係。佢肯講啊，佢講叫嚟齊你叫意思以為隔到劈責人唔會嘅人用意思佢講叫嚟齊意思隔到劈責嚟仔唔會嘅啊，炒本嘢幾甩幾咁樣講嚇，一些叫冇良心嘛，你唔啲咪咧冇用講嘢啦，冇講廢嘢嚟齊你啊，你啲冇傳人費，你先用講廢嘢落咧，係講呢啲當人吹過嘅啊，你係咪幾百年啊冇嘢？呢度係呢一啲嘅生仔呢度係家嚟齊你嘅朋友學藝行，你應該唔係講法失威啦。我看佢炒本日賣嘅以前咧，我新聞度攞到佢戰裝係一電子嘅，像呢樣嘢出行村區嘅面前係灰巴得賣嘅，你哋話偏衰嘅，行到嘅面前係灰巴得賣，灰涼下巴得賣嘅面啊，電子嘅實在幾安慰哦。呀，從炒本而家傳完會咧，係講圈嘅面前頭咧，先係灰涼下巴得賣嘅，5啲條嚟賣嘢咯。戰裝定然鬧嘅兩年嚇，行到嘅面前頭係灰涼下巴得賣嘅。其實叫佢前次羅叔間嘢講幾時啱唔中意話你啲佢都有講啊，教幾千年間啊，教幾千年間佢有樣講緊，但係佢肯啲嘢嘅意思喎，但係咧佢夾唔係佢咧佢肯咁叻嚟買嘅喎，你幾百年咧傳人飛，佢苦了緊下。今日咧，佢啲你啲朋友家嘅傳人飛是明嘅話，佢明嘅話，佢每隻仔咧，田法達通咧，佢打起咧，要講借女嘅話，唔係借到自己頭咧話，2、300千啊，500千啊樣嘅啲出嚟熱，出2熱咪2熱咯。你到香港台灣仔要夾傳人飛做朋友，你是看唔來啊，佢是咪自己頭咧？見下佢啱白赤啦，你啲叫佢錢。嘅嚟齊你咧，屬於講到咧無極佢其實冇呢個話你知你到香港睇翻仔，你要隔一串人飛做朋友先，你愛錢來哦，其實咪大田本嘢哦。長茶本日咧，我要夾仔咧，隔本日咧，要隔你做朋友嘅，要隔你做朋友間因為熱跌生世啦，因為熱跌生世間叫做無落極加串人飛話，無落極係下。個每家傳人飛咧，啲係唔係嗱？我要聽到消息啦咧，特別佢未夾嗌講咧朋友，佢未夾嗌講，佢夾要夾朋友係朋友咧，佢夾佢講。家傳人飛咧係阿你佢係機商喊佢講，阿姐講你大田本嗌開啱落結，你大田本嗌開啱落結，佢講喊家阿姐話，佢用劈閘管啊咧，用劈閘管，叫做大田本嗌朋友啊咧，咩大田機商。佢度要求家仔咧，佢講你開啱落嘅大田本嗌開啱落嘅大田嗌，我咪問家仔哦，傳人飛喊你大田或者開落嘅，咪嗱我問家仔，我講佢喊你開落嘅或者喊你大田咧，其實係介意頭你話我，你説冇大田本嘅，有冇開一落嘅，叫冇嘅人嗌，佢講冇佢講，我講佢頭熱鏈咧就要2鏈，頭2鏈就要3鏈嘅講，因為當埋一件冇做蛇朋友間。佢冇做蛇啦，佢頭你咧堅係耐啊，佢用超要緊要頭啊，要緊要頭300、500啊，時間咪幾撚書啊呢啲5毛條1、5毛半，佢唔係時間埋晒呢啲佢未時間埋晒，時間點用半幾率唔係一辦法，以為咪幾撚書啊，從咧傳人飛肯條做蛇間，
佢咪切蘿蔔絲間，佢小腳學學間，佢別啥徛多徛半啲多學啊，佢隔日上大上湯嘅還有力些，當咪佢唔要做些啦。vậy thì cái xe lăn xí à bọn nhìn trong là như thế nào thế xong cái ôn chặt nhưng mà cái gần nhiều đây hả cái tiền phải hay cái mẹ lép lại gần nhìn còn tí duy nhìn mai bên kia mà sự thật cái phân phối toàn khu mấy lần hết hiểu cái hầm nhìn mai mà họ cái lột phơi toàn khu mấy lần hết hiểu gần nhìn còn nhé phân phối toàn khu lần hết bị sân căn dùng siêu một lưới hồng mai hầm nhìn mai bên nhỉ mà cái việc sao cái tiền phải ố hạt cái bị gần nhìn còn đây cái một tổ phim một đeo một cái bị lép lại gần nhìn còn đây và tí xí mắc cái bọn nhìn mấy cái gì mẹ cái bộ khăn mồm mì cái bộ khăn mồm mì hồi chỗ cái mẹ còn cái phân phối tiền phải ố hạt đeo xì hạt đeo bu hạt đeo hả nhớ sao chơi cô mẹ mai bún cái lưới mai xì cái bún cái lưới thì mẹ mai cái phân phối tiền phải朋友家嘅拿嚟買米佢冇做蛇嘅唔是識係咪？cái là sáng còn tiền phá phải hết nha, bọn nhớ sao bún lưới cái máy mì máy菜，又冇可能話啱bộ sau rồi冇苗做朋友nhớ sao hiểu bún cái lưới máy mò các唔hiểu咯嚇，你啲一部冇苗做就咪咪錢冇工嚟做跟樣係，但邊嗌講啱tiền phá ô係冇呢行買nhớ sao nó落係有可能呢啲現你ăn錢時間。cái tiền phạt ô hại lo mua đi hồng mai mày mai bún kỳ lo cái nhau hèn, tapi kỳ cái mẹ cái tiền phạt mẹ ô hại là ra kiếm nặng kèm đồng nhau cao lưới là mai mì mai xoài cả nhớ sao còn cái là sẵn rồi cái tiền phạt ô hại là ra bu hại là phải hại là ra khoai ung tàu liao tí mai ăn tao mua gì ra, nhị bún ở kỳ ra kỳ nặng lấy mai mì mai xoài cái ngày còn bún nhị thằng này là như một cái phiền đồ biết không? Cái tụng mới做蛇như là cái mấy còn cái tiền phạt ô hả đâu còn đeo còn cá hả như bún lấy cái chút máy mì mà cái gì cái tôi tí cái đồ冇theo lùi như là mấy máy mì mệt máy cái đường hạ kia bên nãy cái tiền phạt thì máy mì luôn nhớ sáng mấy bún kia hả cái tiền phạt bên nãy thì máy mì luôn mày lấy máy mì luôn hay là máy tiền phạt máy mì luôn một cái phiền tổ đấy phần nhiều ca nhất một cái phiền nhưng bởi bên kia phiền này ăn tàu ly nào tí kiểu ship ly nào trong cái gầnนี้เลยไม่ฮะเล็บแบบไรก่อนแกลิ้นเกี่ยวกับtiền phạt ô hạt đenเกี่ยวกับtiền phạt ô hạt 上次咧個台灣係借 ship 條盡叫咪有辦現類間事實咧佢借你過年借你過年間也見下過核年啲多叫嘅部不要愛買呐不要ทาง佢講愛買部呐佢過核年咯嚇佢下年咧要命話佢要借你啲咩買話係嘛？佢bây giờ lấy hồ bán都冇theo lùi như chiều lấy bên kia mệt mày, muốn là kia都冇lấy hồ bán nhớ sao? Bây giờ cái còn mấy chuyện trang căn, cái còn ngay chiều nhớ lấy ngay giàu phun, như bữa ngay chiều tổ giàu phun, cái còn ăn chàng còn cho bây phun này phun thì cái dụng gì bàn, phun này phun thì dụng gì bàn mà, cái都冇theo lùi nhưng cả nhớ sao chiều lấy chiều bên kia ăn ngà, bây giờ做蛇cái cả như chiều lấy như chiều bên kia hay muốn cái tôi mua做蛇như là như treo lấy bên kia bây giờ treo lấy bên như điện动炒半夜全人飛粒啦，要人搬落幾耐như thế nào？要人家搬落幾耐所以佢咪甩咯嘛了要人家搬落幾耐，佢要呢學入咩入一件你講咪入嗰啲咪佢而家未用膠按鐘嘅，未用膠 refill 入嗰啲卡cái件嘢冇粒間冇女話冇好入炒半夜啫，可能要用家搬落幾女未要入要入又要卡了嚇，最冇人家搬嘅500千炒半夜佢要入要卡了收咗卡，加要卡加熱收咗係熱都冇卡個女要用超家叫名皮炸這裏頭一年前你唔係走係挨到走老師緊要講係冇你都冇做成日頭又識爆到係緊人家頭被僵死可能要一年前你唔係走係挨到走唔係講一年前你唔係僵人挨到被僵死了我冇字咪很少
哎呀，收袂死。磅係一條那麼磅鬆啱收，今日幾好肚啊！我就揾30條嘅喎，其實我去煲台都前收喎，行路響個少，好似我踩架車唔是踩，提一聲去提一聲翻，朋友間我見得落去，我見得水木咯。我走船做到去街買東西啊！手做你香港嘅朋友你又香港人郎咧，車場1件你人樣話1件你講買爭一半下啊！香港嘅到3月23啊咧啊，到聖誕啊咧，聖誕等人1件你咧，等人1件你咧爭一半啊！之後啊15萬樣啊咧啊，個客人15啊，初多橋啊冇咪有一係冇龍冇獅子啊咧啊，特別香港間冇初多橋，特別要拜錢啦，嗌手做咧係講嗌啲成啊咧，朋友嗌去雞粒本嘢看啦，未多量啊，今日啊去，今日香港未巴閉嘅去，未多量啊，唔知多條量啊，聽到啊，條村都出量啊！出量冇量是咩講？按中話屬於咧出呢條圍冇量是屬於係要女人呢啲啊，先會出量啊！叫你人講啊，手做嗌咧，手做嗌8條店嗌出去咧，我日本有啥看未多東西好看呢？手做嗌田房嗌插滿嘅，日本而多啥看？一件你咪有。正月15間啊，初多橋間，特別香港呢度咧，到香港咧到3月31、23啊，圍村喎，圍村喎，長嗌得晒喺圍村先要喎，係講喺間咪有，圍村先要啊，咩圍村是冇啊，長嗌得晒間喺圍村度要，圍村嘅人度要啲啊！我手做我咧，邊有啥看啲手做嚟？手做咧，我按中係咪有我別使睡前照啊！手做係早上啊，9點8點鐘都要起身咯。8點鐘要起身咯。今日咧新苗未鬧熱啊！冚到我前兩書，我係我見咧，我去新苗咧，邊而看喺個得，而慳個多嘢睇啊！我見下咧，我唔係上網辦嘢啊！我驚我前兩書啊，前5月出門啊呢啲啊，上間有天氣暗霜啊，喺個5月出門咯。我就驚到水木個樣啊去，我前兩書去街喎，咪有暗杯日咧，暗杯日前鬧熱啊，香港啊，驚咪有驚算苗會鬧熱啊，今年布實人多呢啲啊。你講嗌咩撚書嗌啊？嗌行去本二看啊，嗰線苗咪腰頭嘅咪多面啊，嗰邊係撚書去，我前撚書見下，唔願喐啊。全員飛機又冇吉冇實量啊！近有啥講朋友家，苗山人家講咪有13、14下。日本講嗬，幫白要記法，老人家講每自然啦。13、14日本講有，跟住有15、16日本講啊，17、18咪冇吉冇實咁樣講。啊，全年飛機冇吉冇實啊，同埋冇吉冇實咧冇呢號用啊。全年飛機冇呢號用啊，呢啲啊冇吉冇實啊，K 5係抽5味啊，呢一酷5味啊，樣樣都5味啊呢啲啊。全年飛冇吉冇實啊，重粗睇喎全年飛。炒半日啊，甩半幾出嚟去，半年幾含熱，唔知埋晒眼出嚟去。全年飛熱冇出眼粒，全年飛你出眼粒當咪齋，你含埋晒出眼粒啊！你當咪出嚟嘅，咪點你啲小呢話？
佢往擺咧，佢偷牙棍咧，朋友你袂看到袂消失啊！攞佢按袂按強樣咧，偷牙棍間做七單吹唔開是七了你了，專員開始做七了了，佢偷牙棍偷連牙棍咧，佢袂顯示哦，佢開牙棍咧，埋晒機線，佢打開本人堂啊，一條嘅咩啊？專裝條嘅咩咧？專員開咧，專講啊，朋友間伊講啊條嘅咩啊，係冇規矩啊，你應該條嘅咩俾本人條啊，啱突然鬧啊咧！佢咧打開牙管咧，佢袂顯示哦，埋晒隔下機線，佢洗超出來嘢，埋晒機線講埋俾佢啦，洗超出來嘢，人家機上本嘅佢那本人看呢，家村人非正在調嘅咩，多在人啊了，多手多腳人啊，你調嘅咩咧？人咧突然鬧人出嚟調嘅咩話咧？你唔生啦調嘅咩？唔生啦，平時你講喺快先講都係用嘛，因為佢冇生嘢，時間唔用嘢嘅啊。你識調嘅咩知啊？咧冇啥物嘅嘢啊，唔係幾日生食人打呢啊？你豬腳點超啊？人家講4、5超嘅嘢啊，咧時係啲啊，冇用嘅嘢啊，按人打呢嘢生食啊！我個人雙手被查落機話朋友，打機為人打呢個話。cái tàu lý nhìn là sáng sẽ bữa nhìn mà đấy giờ bị xỉu giờ ông khẩu với mà gì rồi cho biết là ai còn kia đó cái kia hầm những cái xuất ngàn lép bò à như còn như nói như còn ngày mít ra xuân thầu kiông nè mít ra mèo ra kiông mà nè ấy à ngày mẹ này ra mang sẻ cao lấy sẻ你姜嘛？你看眼那用中那没有？你是老姜嘛？你了，你買姜嘛了，哎買有啲肉了忙實嘅，你一片肉間冇買有個拍肉咧，拍肉個姜嘛冇咪強，買老姜嘅肉都忙實啦。我買到嚟下，加我洗乾淨下，我那批嘅泡熱皮下，半斤熱頭細乾你打飯沖茶飲啊，通血管啊，你了。我行識咩咧東西話？所以一我哋人咧，都學啱苗下兩樣咧，你買有個薑嘛，買有個老薑啊咧，啊你到那嚟切泡嘅洗乾淨咧啊，切嘅熱皮咧，就半斤熱頭細乾咯嚇，啊你要那打嚟飯咧，啊你沖茶飲，當茶用沖去飲咧，你一去咪血管唔會實啊你啲，你薑嘛是通血管啊你啲朋友。也不頭冇雪，而線頭雪，也不頭雪咧個冇銀行，周線頭咧飲熱杯，當照飲杯以後啊，跟住就冇病痛嘛，唔會中風到呢家你啲啊糖油都乜喺度冇啊，冇停先啊，你薑嘛最強啊！我跟你講，叫成日雪咯，你冇講，全叫雪呢度啲，朋友剛開始講人當係見得我水木咯，我水木咯，周線係周座行，咩嚟㗎？拜拜啊，朋友，水木咧，春人輝，啊不要，春人輝就係不要。啊，你看啦，春人輝是窮嘅啦，你看來啦，你看到咧明星咧咪咧上啊咧啊咧上間。啊！家春年灰色牆一上下邊呢嚿嘢話你看嚟咧咪啊？你明先？你識唱個樹啊？春年灰你識唱咧話啦？你一間太上間啊！叫屙樹間啊！春年灰即下邊你讀樹話你識唱咧樹話？你一春年灰，家春年灰面咧識唱咧樹話？你見面識唱個樹，你啲啊唱咧太上嘅樹啊，唱咧用去啊！啊！你唱個樹啊！你識唱咧話？你實在你啱小聲啦，一村人會唔會多用善肉啊？咧因往嘢。